Нашата екипа на Джингл телевизија овој пат, односно овој викенд, искористи прилика да разговара со, можам слободно да кажам, ексклузивниот човек од ексклузив емисијата на Прва ТВ, Прва српска телевизија. Многу ми е драго што се познаваме подолго веќе од неколку концерти наназад. Кажи ми, Срđan, Зелен Баба, мислам Зеле, мислам добро познат ки српската публика, но еве сакаме да поразговараме токму со тебе затоа што мислам дека шоу-бизот во Србија и она што сме ние, вие сте ни репер едноставно за она што се случува, односно пример како знаете да работите и дефинитивно сте број 1 во Србија. Впрочем и доколку може да го прикажем ова, веќе знаете од која телевизија ние Срđan или Зелен Баба Зеле. Кажи ми како се чувствуваш во Скопје, вака утрински те фативме малку, дали имаш проблем при станување вака утрински, со оглед дека ексклузиви почнува кај вас негде во 5:30, односно пола 4 или како вели? Da, evo ovako, pre svega, ja sad moram ovako na srpskom, pošto ne znam toliko dobro. Veliki pozdrav za sve vaše gledaoce. Sakam vas, Makedonijo, sakam vas mnogo. Mnogo mi je drago što sam pre svega ovde. Drago mi je što vidim ovako dobre prijatelje kao što ste vi. Zaista volim da dođem i povod zapravo zašto sam došao ovaj put, ali sve nešto na kratko, to me nervira. Dođem na dan, dva i već žurim negde, jurim. Jeste to što Željko Samardžić imao koncert i onda smo nekako mi kao njegov tim, jel tako, i televizija koja ga uvek isprati i u svemu došli da malo odradimo intervju sa njim, da snimimo tu atmosferu, da vidimo kako se to Makedonci vesele uz Bezobrazno zelene, Ljubavnu adresu, Zato kradem 9000, najveći hit, da. Tako da u suštini bilo je super i izvinite evo što sam od ranog jutra sa podočnjacima i tako to, prosto smo nakon koncerta malo zaginuli u jednoj kafani ovde u Skoplju, veselili se, proslavili tako uspešan koncert i evo, pravo da vam kažem, od jutros opet radno, jurimo, evo sad kad završimo s tobom idemo opet da se sa Željkom nešto vidimo, da opet nešto snimimo i moramo nazad za Beograd, obaveze čekaju. Донесат ексклузивните приказни токму кај вас. Kažem samo, izvini, da mi je zaista prelepo u Skoplju i prošli put sam bio kada su Ana i Rasta imali koncert, a sad kako se zove, kada je Željko i malo sam obišao Skoplje i toliko je jedan lep grad i ono što me je posebno oduševilo što ste takvi domaćini. Znači, takvi domaćini, toliko ste nekako, da kažem, ljudsku atmosferu, onako da te dočeka lepo, da se i počastiš i da se proveseliš i sve, kao da sam u Srbiji, stvarno. Tako sasvim, kao kod svoje kuće. Ми мило и драго што токму така се чувствуваш овдека, дури и муабетот пред да снимаме навистина не течеше долго, затоа што не се видовме дури од Ана и Раста концертот. Најпрвен кажи ми, пред она најбитна тема која имаме, односно каков е шоу-бизот во Србија, односно напоменав, дефинитивно сте ни пример она што го правите вие, особено Прва ТВ ексклузив. Соработуваме и кажи ми најпрвен каков беше вчерашниот концерт и твоја гледна точка ве вака од ексклузив екипата на Джингл магазина. Jeste. Evo ovako, znači, showbiz u Srbiji je nekako vrlo specifičan u odnosu na ceo region, u odnosu na vašu zemlju, u odnosu na, kako se zove, recimo, Hrvatsku, Bosnu i Crnu Goru. Mi smo, kako da ti kažem, ja sam srećan što živim u Beogradu i što sam rođen tamo i što radim ovaj posao baš u Beogradu, jer da radim recimo u Zagrebu, pa možda čak i u Skoplju, sigurno bih se preselio za Beograd, ako bih naravno nastavio se bavim ovim poslom. Zato što smo nekako otišli mnogo unapred, pratimo te neke svetske trendove i s jedne strane, s druge strane mislim da smo postali lešinari, teški. Dakle, u smislu da poznati nemaju mira od nas, da ne možemo da ih bukvalno ostavimo na miru da prođu i pa do te mere da se sad prate i sahrane, Bože me sačuvaj svoj život, ali šta da radiš, tako je vreme došlo i prosto se prilagodiš. Mislim da u odnosu na vas, show biznis, mislim da vama treba malo žustrije nešto, da onako, finiji ste dosta u odnosu na nas, ali nekako fali vam akcije, fali vam tog nekog adrenalina, fali vam tih nekih ludačkih priča koje će da pokreću masu, prosto da se zezate, mislim, da pustite mašte na volji tu neku slobodu medijsku. Nije strašno i ako je neko u žargonu priča, nije strašno i ako neko, ne znam, je ispričao neku strašnu priču što kao niko ne sme da zna, pa što ne sme da zna? Ej, ovo je show biznis. Тука сме ние медиумите, но разговаравме предходно пред да го правиме интервјута, различни примери, тука и за Елена Ристевска, напоминавме пред разговорот.
според нас работите оние кои се случуваат кај вас во региона, а кај нас, можеби кај нас има некоја ограниченост во однос на тоа доколку извадиме некој смислуваат и не само луѓето, самите пејачи, актерите, глумците, дека едноставно ние треба да правиме класично интервју и дека нели тоа е кај нас барем за жал е научено овие последни 20 години. Како гледаш на тоа кај нас, односно ситуацијата со оглед дека пак ќе напоменам имаме некоја граница да не можеме да се извадиме од тоа што Znaš kako, vi imate granicu još uvek i finiji ste u odnosu na nas, to je činjenica, ali mislim da će doći vreme i kod vas. I kod vas će doći vreme da ćete morati da prođete tu granicu, da kažem, da je probijete nekako i da postanete malo bezobrazni, malo nekulturni, jer vremenom sve dosadi. Tako i u Srbiji. Mnogo je medija. Sad su kod nas i portali postali televizija. Znači, vi sada, kad se pojavite, znate, evo recimo, nedavno sam snimao, neki dani Hvara su bili, recimo, u Beogradu i posljednji su ostali šokirani koliko je medija bilo i sad zamisli ti pojavite se 30 kamera, znači oni prosto su počeli da izbegavaju da daju pojedinačne izjave jer to bi trajalo satima i onda kao ajmo grupna izjava i svi stanu ovako i kao 50 mikrofona kao ajde, jer ne možeš više da postigneš to, ali mislim da Bože, sad mi se povegle misli šta sam htio da kažem malo pre, ali generalno suština cele priče je u tome da je show biznis u Srbiji u nekim trenucima pokvaren i nemaju oni tu, da kažem, meru da će oni sad tebe da zaštite ako si ti javna ličnost i ako smo mi dobri ili nešto, ne, daj ekskluzivu, daj senzaciju, daj, ne znam, spremni su da te ukanale, da ti rasture brak, da ti, ne znam, unište karijeru ako treba, da bilo šta urade u nekim trenucima samo da bi imali čitanost, gledanost, slušanost ili nešto slično tome. Doduše, prva televizija na kojoj ja radim, mi nekako imamo meru i granicu. Povučemo, da kažem, ručnu i znamo do koje granice idemo, ali ti opet ne možeš da ne ispratiš, jesti, ne možeš da ne ispratiš ako je, ne znam, ako su Karleušine gole fotografije osvanule, pa ne možemo da ne ispratimo tu priču jer cela Srbija priča o tome. Mislim i na svim naslovnim stranama novina, ti ne znate, jeste, da, bilo je, znači, bukvalno na svim naslovnim stranama novina je bila gola Jelena Karleuša. I sad, znači, ne možeš da se praviš lud, tek tako kao ne dešava se ništa, a u stvari bruji ceo region, mislim i to. Tako da, imamo možda veću prosto u odnosu na vas, ali kažem ti, polako, vidjet ćete, vi zapamtite moje reči, doći će i kod vas, to sigurno, jer tako je i kod nas nije bilo, pa je samo odjednom grunulo. Realno se trudime da na некој начин бидеме како вас, односно уште еднаш ќе напоменам сте ни пример, тимот на ексклузив. Токму и затоа го правиме интервјуто заедно со тебе затоа што сметам дека си дел од најдобриот тим во Србија ексклузив. Кажи ми, досега си имал милиони прилози кои биле подготвени и генерално ја следиме прва тебе како работи ексклузив. Кажи ми, дали сте имале, еве, пример ни беше пред малку Карлеуша, оно што генерално можеби Карлеуша понекогаш и тоа го изразува, односно незините интервјуи се така подрски, можеби према новинарите. Така. Neki problem u smislu sa nekim? Со некоја личност до сега, можеби некој најголем проблем. Da. Dragi gledalci, ja samo da vam kažem, pošto ja mnogo volim Makedoniju i narod iz Makedonije, ali pokušavam, tako slušam te, ne slaškujem šta si mi rekao, pričaš mi na makedonskom brzo i onda ne mogu da se pohvatam sve. Tako da nemoj da mi zamerite ako negde omane, malo odlutam sa ovim odgovorom. Znaš kako? Ja lično sam u lošim odnosima sa Jelenom Karleušom, evo da ti kažem najiskrenije, zato što Jelena je pokazala jednu svoju, znači ovo sad pričam u svoje ime, pokazala jednu svoju sujetnu stranu. Znači ja sam zaista nju poštovao i dan danas je jako cenim i poštujem, ona je velika zvezda i ima toliko hitova i zaista sve to stoji, ali pokazala je prema meni jednu sujetnu stranu gde prosto, ja sam, ne znam, njoj otvoreno postavio neka pitanja, da li ona navikla možda da joj se novinari šlihtaju pojedini, da li je navikla da joj svi titraju, da kažem, ja ti si super, ti si ono, u tom jednom trenutku kad smo se mi pre 4 godine možda posvađali, ja takav nisam bio, ja sam joj otvoreno rekao, ona je snimila pesmu Sodoma i Gomora. Znate, verovatno tu pesmu muškarci s muškarcima, ja kažem, rekao, ej, okej, ja kapiram, to je umetnost i ti si otišla 5 godina, sve to stoji, rekao, ali ko će tebi u Srbiji na radiju ili negde ti pusti tu pesmu?
Znaš, još uvek nije tad u to vreme, još uvek je to bilo strašno, kao, znaš, strašan tekst. I onda je ona to doživjela kao napad na nju, kao ja nju napadam, ja hoću da kažem kako se njena pesma nigde neće vrteti, da. Kažem, no, čeče, ja nemam nameru da tebe ponižavam, ili to samo ti kažem iskreno i realno kako jeste. Tako da, smo mi tu već došli do nekog sukoba. Posle toga je usledilo još nešto, da vas sad ne gnjavim, i do dana današnjeg se nismo pomirili, tako da eto, ja recimo sa njom imam tih nekih problema, ali bilo mi je recimo sa Harisom Džinovićem, kad sam ga pitao kad će skinuti šešir i obrijati brkove. Isto sujeta proradila ogromna da je on poludeo. Tako da bilo je nekih situacija, ima i toga kod nas isto. Kaži mi, osvен ono što do сега било емитувано на ексклузив кај вас, дали до сега имало и можеби и закани, оно што прочем за тоа на некој начин за шоу-бизнес живеете оние барем кои се дел од забавната програма. Дали до сега се случило некоја позната личност да ви се јави и ви каже да тоа не се објавува, или дефинитивно по објавувањето да тоа биде skinat od programa, odnosno trgnat od programa. Znaš šta, velika većina stvari se radi u dogovoru sa poznatima. Dakle, mi kada snimamo priloge, moramo se dogovorimo sa njima gde ćemo da se nađemo, šta ćemo i kako ćemo. Šta ispadne na kraju, to samo posle mi znamo kad vidimo šta ćemo. Mnogo toga izbacimo, što je normalno, ali, kako bih ti rekao, generalno je situacija takva da tekstovi koji izlaze na portalima, u novinama, većina je dogovor. I ja imam apsolutno pravo da kažem šta mislim, da iznesem svoj stav, da te pitam šta ja hoću. Tvoje je da li ćeš se snaći i kako ćeš odgovoriti i da li ćeš odgovoriti. Meni, ako ti se ne sviđa, možeš da kažeš ja neću da ti odgovorim na to pitanje, nema problema, poštujem, idemo dalje. I to je to. Dakle, bilo je nekih situacija, ali kod mene lično, gde su tako, eto ona, pa možda još jedna osoba, dve, koje su kao negodovale, da, bilo je, evo sad sam se setio, recimo Milica Pavlović me je skoro nešto se naljutila, što sam ja Radu Manojlović pitao, što je ona valjda nešto isprozivana na jednoj hrvatskoj televiziji, Milica, je isprozivana, pa ja pitao Radu kao što ona misli o tome, kao i to. Pa šta ima veze, bre, mislim, znaš ono, kakve veze ima što sam ja to pitao Radu, znaš ono, Rada je dala svoj komentar, nastupa po Hrvatskoj, tamo zna šta se priča i o Milici, i o svim kolegama i ostalo, pa smo više to bili. Tako da, teški su nekad, znaju poznati da budu jako i sujetni i, kako bih ti rekao, nekad nezahvalni za saradnju, ali prosto to je sve deo show-biza i mi smo se navikli na to i ja uglavnom sarađujem sa ljudima koji su super za intervjue, za druženje, za priču, kao što je recimo Željko Samardžić, kao što je recimo Lepa Brena, Dragana Mirković, nekako Aca Lukas, njih volim, kod njih uvek znaš da možeš da odradiš dobar intervju i da se lepo ispričamo i da se... Ја напомена Лепа Брена и токму затоа ќе те прашам, дефинитивно можам слободно да кажам дека оние прилози што ги гледам во Србија, твоите се онака на број 1 во однос на Лепа Брена. Slobodno me iskritikuj i reci, znam, malo sam neprofesionalan tu, možda sam i nekako privrženiji, jer ja od malih nogu, ali bukvalno od malih nogu volim Lepu Brenu i poštujem je jako i, da kažem, jako sam srećan što posle toliko godina, da kad imate neku ljubav iz detinjstva, znači, pa nekako dođete u situaciju, dođete u situaciju da, kako se zove, radite sa tom zvezdom i da sarađujete, pa kako da ne budeš srećan? Ali, s druge strane, moram naravno da je onda i napravim takav prilog, jel da sve bude ono, ali, s druge strane, ja nju jako poštujem. Znači, ona je saista jedna velika zvezda, jedno veliko ime na našoj muzičkoj sceni, a ja ne mogu da pljunem na to ime. Nikako, ja ne mogu da kažem nešto što nije istina kad jeste istina. Ja ne mogu da kažem da ona nije, ne znam, napunila arenu, snimila dobar spot, kad ona to jeste uradila. I onda nekako to ispadne, znaš, ali kod mene, kad sam ja u pitanju, nekako se to gleda uvek kao u fazonu, ti si tamo, Breni, ne znam, i to, pa ćeš... Znaš, evi jas tako... Jeste, da uvek će da kažu, znaš, ono, ali isto tako kada ljudi obrate pa... Ali ja pitam Lepu Brenu vrlo često neke stvari koje možda neki novinari ne smeju da je pitaju. Otvoreno je, kažem, da... Тука е поентата, во тоа затоа и се гледани прилозите, затоа што некогаш и излегуваш од тоа на нормална, класично интервју. Jeste, da, dakle, prosto dam sebi za pravo, iako poštujem i Draganu i Brenu, naravno i sve, dam sebi za pravo da postavim neko pitanje koje je
interesuje narod i koji možda želi da čuje taj odgovor, šta se to desilo, kako je bilo, ali vidjeti, kažem, ja se trudim da, ako ste i pratili priloge koje radim, da to uvek bude nešto pozitivno, da ide na jednu vedru, nasmejanu stranu i da, mislim da je narodu previše i patnje i bola i ružnih stvari, hajde da budemo, da kažem, nekako zanimljivi u smislu da se zezamo. Srbi, pa u stvari Jugoslavija, mi smo jedan narod koji je uvek voleo komediju, voleo da bio pozitivan, voleo da se smeje i ja nekako se vodim tom parolom. Dakle, apsolutno ne izdvajam tu Srbiju, znači kažem i cela Jugoslavija, dakle, setite se samo filmova Tesna koža, hajde se, svi su nosili Žikina dinastija, nosili neku pozitivnu stranu, da kažem, priču i tako da ja se trudim da takvi prilozi i budu. To da se nekad malo zezamo, neka dobra cica, pa ne znam, malo opuštenije onako, ne znam, obukla minić, pa vrcka, pa ovo, pa ono, to je već stvar, kako da kažem, i toga što smo možda previše i dobri, jer se svaki dan viđamo u Beogradu sa njima, pa damo i sebi za pravo da ih nekad nešto tako pitamo i da bi to bilo zanimljivije prosto gledaocima, ali nema loše namere uopšte. Според мене дефинитивно најдобриот настан кој се случи во Штарка арената, тоа е незиниот спектакуларен концерт и мек наградите. Тоа мислам дека е на ниво на Sky Music, она што они можат да го направат спектакуларно, но ти беше дел и од отворената програма, она што специјално го имавте и го гледав целиот пренос во живо. Спектакуларно изгледаше сето тоа и многу ми е драго што ексклузив знаат да направат и такви емисии и во живо сето тоа да оди. Како одеше на кратко, еве да направиме рекапитулација од самиот настан на Лепа Брена па до Мек, онака, од прилика. Pa, znaš kako, Lepa Brena kada je pravila koncert, mi smo imali tu emisiju uoči njenog koncerta koja je uživo išla ispred arene i dočekivali smo, da kažemo, poznate koji su te večeri bili kod nje na koncertu. Aleksandra Prijović, Marija Šerifović i mnogi naravno koji su dolazili, Stefan njen isto sin. Tako da mi volimo to da ispratimo, mi volimo da prenesemo ljudima atmosferu, to jest onima koji nisu u mogućnosti da dođu na koncert, da vide kako to izgleda, kako je to kada ne znam, uoči koncerta se pripremaju i ostalo. Međutim, za mene je bila velika čast da vodim tu emisiju i mnogo sam srećan i, kako ti kažem, nekako ispunjen posle toga, jer zaista kada za jednu veliku zvezdu kao što je Lepa Brena radite taj fazon emisije, ne možeš da prosto ne budeš zadovoljan na kraju. Odradili smo dobro, to je bilo jako profesionalno i mislim da je ceo tim zaista zaslužio sve pohvale. A što se tiče Mekovih nagrada, to je Sky Music uglavnom organizovao, a mi smo samo prosto bili u saradnji sa njima u tom trenutku. Mi smo isto ispratili, da kažemo, taj crveni tepih, iako nije bio crven, da, bio je modern, neki modern tepih, da kažemo, da. Znaš kako, mene je zapalo da imam taj kao challenge, izazov, gde se baca neka kocka. Ne znam koliko su to vaši gledalci ovde u Makedoniji ispratili. Сега ќе го прикажемо моментално. Da, gde je zaista njima to bilo onako malo i čudno, možda nešto i neviđeno na našim prostorima, ali vrlo interesantno. I meni je žao što mi nismo imali vremena da više se posvetimo tome. Pa, Milica Trpić, Anđelka, Saša Vidić, Sale Tropico Band, ne znam koliko ih je bilo, ali prosto malo je vremena, znate, dok vi pustite reklame, dok se morali smo da te poznate ličnosti nekako, ne znam, neko ode kod Danijele, neko kod Boška, neko kod mene, neko od nas 4 voditelja su bila pre početka u areni i dok svako, ne znam, prozbori koju reč sa ovim, vreme leti, to ode i onda nekako smo prosto odradili to, ja mislim, na jedan profesionalan način koliko smo mogli. I zaista ja sam zadovoljan. Velika mi je čast što sam vodio Mekove nagrade i što sam učestvovao u celoj toj priči. To je za jednu osobu koja se bavi ovim poslom, ja mislim, pa može se reći, jedan veliki plus. Самиот крај? Биću скромен, да. Но мислам дека навистина тоа спектакуларно изгледаше и нормално дека најгледаната телевизија ќе ги има и најдобрите водители, но и на Мек наградите видовме навистина одлично шоу. А за самиот крај? Ne znam da li si ti video Saša Vidić, modni kreator, koji inače mnogo kritikuje poznate ličnosti i stalno im nešto zamera šta su obukli i ostalo. Mene je ishvalio i ja sam mu zahvalan na tome, jer kad te takva jedna osoba koja je vrlo, onako da kažemo, oštra na rečima, bez dlake na jeziku, pohvali, stvarno, respekt. A na prvog na kog naletim, sve ću da mu dozvolim,
dolazila. Dimetar niti milimetar desno levo, ne moraš od moga srca jer je tvoje celo. Ti samo levo, niti metar niti milimetar desno levo, ne moraš od moga srca jer je tvoje celo. Ne moraš od moga srca jer je tvoje celo. Vrati mi pticite što mi gi odleta, barem da možem jas srcevo da si go raspejam, vrati ja mladost Sonea, ja spak da rastvetam, letna leta po tebe cvetav i precvetav, ti ne dojde За самиот крај само да те прашам во однос на македонската шоуби сцена овдека, напоменавме на самиот почеток дека сте ни примери и секако кај нас за жал баш и не е така како што е кај вас. Кажи ми колку е следиш македонската естрада, еве имаш можност да доаѓаш и во Скопје на концерти. Како ти се допаѓа она што се случува кај нас и причам колку сме, ајде да речам, далеко, односно за нас близко до вас? Mislim da nam je najbliskija nekako Tijana Dapčević. To je taj neki makedonski showbiz koji mi imamo prilike da vidimo u Srbiji, pošto je ona često tamo. Mnogo mi je žao što su se povukle Karolina Gočeva, Elena Risteska, ne znam, Tamara Todevska. One su jedno vreme bile jako zastupljene u Srbiji. Znači, za njega mi je najžalije, znači, Bože, toliko sam ga voleo, mislim da je to, i dan danas ga mnogo volim, znači, i slušam njegove pesme, ali šta da se radi. Dakle, žao mi što su se nekako povukle, nešto se tu desilo. Ni mi u Srbiji nismo baš ono, da kažem, nije nam jasno šta je to bilo, zašto se Karolina Gočeva povukla i zašto je nema češće u medijima. Mislim da je čak i posljednje pesme koje je izdavala nisu nešto prošle sjajno. Ne znam kako je to prošlo u Makedoniji, ali u Srbiji ne, to nisu bili hitovi. Dakle, ona mora malo da se resetuje. Ona je sjajan vokal, kao i Elena. Ima Elena ono na, da, to znači to je super pesma. Nina Naj, jeste. Nekako, ja kapiram da treba puno i novca i znate kako, Srbija je jako tržište za showbiz i prosto trebalo bi, kako da kažem, i da se izbore tamo u odnosu na sve pevače. Vidite samo koliko Zvezda Granda imamo i slično tome, ali ako se trudiš i ako si uporan, možeš da ostvariš to. Dakle, mnogo mi je žao što recimo nema, na primer, Češće Karoline, Elene i ostalih pevača odavde iz Makedonije. Sigurno bi im bila otvorena vrata, ali dobro, dođe nam eto Tijana Dapčević koja ima ove poslednje pesme fenomenalne. Dakle, ja sam oduševljen, čini mi se Prezir, Reset. Новата песна Jeste, da, i to, znači to, Reset je zaista fantastično prošlo u Srbiji, dakle tu nema šta. I eto, to je da kažemo to, mislim da im fali, znači ovako, pevači iz Makedonije, resetujte se pod hitno, dakle, pod hitno se prešaltajte u glavi na jedan modern showbiz, nemojte da vas bude sramota da kažete i kad ste poslednji put imali seks i kad ste, ne znam, uradili ovo i da li ste uradili ono i tako dalje, slobodno pričajte, sve to danas pali, sve to danas loži masu i to je jako bitno za vašu karijeru, da biste bili ispraćeni, da biste bili zanimljivi, pa čak i vašim ljudima u Makedoniji. Dakle, nemojte da vas bude strah, kao Bože šta će reći mama, tata, baba, deda ili tako dalje. Dakle, toga više nema, to je sve ćao zdravo, dakle sad se sve je otvoreno, sve je javno i svi se borimo za sebe. Mislim da, eto, to je to, neko moje mišljenje, dakle samo da malo fali
vašim pevačima te neke akcije, tog nekog ludila u sebi, da puste to ludilo iz sebe, da ne stiskaju nego da puste i onda će biti, kako se zove, i vi novinari isto i onda bi slično... Mi visok rating. Bravo, da. Ne kažem, znači vi ste jako fini i zaista vaši pevači su kulturni koliko mi možemo da u Srbiji zaključimo i to sve, ali previše finoće je dosadno. Dakle, malo vidite sami u Hollywoodu šta se radi. Jennifer Lopez, čim malo krene pada popularnost, ona odmah u prvi plan ističe svoju guzu. A što baš guzu, mislim, ili tako nešto, znači Madonna koja je lujkica svoje vrste, da kažem i to. Tako da uvek nešto mora da postoji, neka intriga, neka priča, nešto skandalozno, nešto šokantno, nešto da bi bilo i privlačno i pored toga obavezno dobra pesma, dobar hit, da bi moglo da se isprati sve to i da kažemo da ima tu neku težinu. Definitivno. I za самиот крај да те прашам од овде кога заминуваш повторно за Србија, но имаш и понатака подготвување на нови прилози. За самиот крај кратко, како тече еден ден во редакцијата на Прва ТВ во ексклузив? Evo ovako, dođemo ujutru, moram ti kažem da mi nemamo puno vremena za kafenisanje i nemamo puno vremena za priču, zato što već od ranog jutra kako dođemo, naravno tu se izgrlimo, izljubimo se, pozdravimo se, dok se kuva kafa već kao, ljudi, mogli bismo ovo, jeste čuli, ne znam, pošto u Beogradu se non stop nešto dešava. I onda kao, ko će danas da ide, ne znam, da snima ovo, ko će ovo, zovite, ne znam, Draganu, Dragana je trenutno u Beogradu, ne znam, ako idemo za Beč, evo ja recimo sledeći vikend putujem za Beč, moramo da organizujemo, da snimimo, ne znam, i Draganu i Dejana Matića koji je u Beču i mnoge tamo pevače. Dakle, jednostavno, da ti kažem, mnogo smo u poslu. I mislim da nekad možda i preterujemo koliko smo u poslu, ali da nije tako, gledaoci ne bi videli koliko se mi zapravo trudimo i koliko dajemo sebe i ne bi mogli da dobiju jedan pravi, kulturan i dobar, lepo umiven, što mi volimo da kažemo, showbiz, dakle u emisiji Ekskluziv, zaista. Znači, trudimo se maksimalno da našim gledalcima izađemo u susret, da im pružimo zabavu i čak i one ružne teme i možda neke, da kažem, loše stvari predstavimo na jedan prihvatljiv način. Зеле, јас многу ќе ти се заблагодарам што одвои време, што ексклузив ни го донесе кај нас овде во Македонија. Ma čeče, hvala vama što ste vi odvojili vaše vreme da dođete da me snimite, da se pre svega vidimo, da popijemo kaficu. Можам слободно да кажем дека и баш многу време немавме, 1 сат ни летна како... Samo leti ovako. Dakle, mi, evo sad već čim završimo, idemo da se vidimo sa Željkom, moramo nešto i da snimamo, moramo ne znam šta sve da odradimo, nisam sigurni da doručkujemo od jutros, onda vam je sve jasno, evo ni kafu još nisam do kraja popio, onda idemo još nešto da snimamo posebno što nam treba, već krećemo za Beograd i sutra ponovo i ovo nanovo, nova nedelja, nove obaveze, nove stvari da se snimaju, novi intervjui, dakle, nestajemo, šta da radimo, takav je showbiz. Definitivno ti благодарам. За крај можем само да се одјавам со, впрочем, вашето мото, моја прва. Ja moram da ti kažem, dakle, ovu brojku ovde vidite, apsolutno je opravdavamo, u svakom smislu te reči, ali bukvalno u svakom. Jako jedna cenjena i poštovana televizija kod velikih zvezda, kod velikih imena, ne samo i sve te strade, nego i glume i svega. Drugo, ljudi nekako nas doživljavaju kao jednu kulturnu televiziju, a opet mi imamo i prikažemo i showbiz koji nekad zna da bude vrlo onako, po znacima navoda, prljav, da kažem i to. Tako da, mi to znamo da imamo neku granicu, kažem, da onako kako treba prikažemo i jako su nam visoki rejtinzi, pogotovo emisija Ekskluziv koja, mislim, gotovo svaki dan ulazi u top 20 najgledanijih televizija od svih komercijalnih televizija i nacionalnih u Srbiji. Dakle, zadovoljni smo gledanošću, zadovoljni smo rejtinzima, što je najbitnije od svega i zaista pretendujemo ka tome da budemo još bolji i da našim gledalcima pružimo jednu, da kažemo onako, dobru programsku šemu, a bit će sigurno i u narednom periodu, zato što pripremamo i novu sezonu serije Istine i laži, mnogo novih još emisija, formata, projekata. Pa šta da vam kažem, gledajte nas, ljudi. Gledajte nas i ispratite sve šta radimo i nećete se pokajati, sigurno. Благодарам уште еднаш, Зеле, и навистина ќе имаме сигурно одличен програм, односно одличен рейтинг. Ja vam želim da budete dobri kao prva i da budete gledani kao Ekskluziv i da vaš show biznis ovde zaista bude
još bolji i da nekako tu ljubav koju imate prema ovom poslu najbolji mogući način plasirate kroz male ekrane. Благодарам многу и се гледаме наредно. Naravno i hvala vam puno, divni ste i mnogo volim Skoplje, Makedoniju. Dolazim ponovo kod vas uskoro. A vidimo se i u Beogradu. Dobrodošli ste. Hvala. Hvala vama.